Haga jingle kai Indian Premier League hapenga LSG Persia ke Delhi Capital. Haba pai syakana ke jingle kai ke Delhi Capital. Kala job ya ketot, bad kala ailat ya ke LSG bantit Nyngkong. Haba pai syaka palitit jong ke LSG kirang tit jongka ki klem la banile kai bha. Haka bagi lala aban kamai tang shispa South Highway runs pad hab barok ki weekend abangi pai pat syaka palitit jongka Delhi Capital wala kirang tit khmat jongka ki klem la banile kai bha. Henry kirang tit pedeng jongka ki lala aban tit bha. Haka bagi lala aban kamai hadu shispa South Sun runs pad hab tang South weekend nagi khat nyau point shibol. Bad ka Delhi Capital kalala aban pelim ya ke LSG dan Rio weekend. Agjing like Women Champion League quarter final second leg happening ke Bayern Munich Persia ke Manchester United. Agan agjing like ki like jong ke Bayern Munich kila khor ke nam job. Hadin bagi lala aban pelim ya ki like jong ke Manchester United. Agan agjing like second leg da arla kawai. Bad kum juru ki like jong ke Bayern Munich kila khor ke nam job haga goal aggregate da sanna lai. Agjing like happening ke Chelsea Persia ke Arsenal. Haba pai syakana ke jingle kai ki kai jong ke Chelsea kila khor ke nam job hadin bagi lala aban pelim ya ki kai jong ke Arsenal da shigul lanot haga ke jingle kai second leg Henry haga goal aggregate ke Arsenal kala khor ke nam job haga baga tam da laila ar ya ke Chelsea. Haga jingle kai Indian Football League hapren ke Rajasthan United Persia ke Chanmari. Haga ke jingle kai ke Rajasthan United kala khor ke nam job hadin bagalala aban pelim ya ke Chanmari da ar lanot. Agway par kecil kai Indian Football League hapring ka Serini didikan Persia ke Shillong Lajong. Aba fai syakana kecil kai baru art lagi kenhun ki klem la ban penki jar nadu bastang kecil kai hadu bukut jong kecil kai baleng bagan kecil kai ke Shillong Lajong kala Kiew syaka Kyrdan ke Nyngkong hakami ya kain point.